ɗum fuɗɗoto ɗe a deftere no sirte na 479 de waɗi on est prêt. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم تولي جماعة بسم الله مبه ومبدو ومبه كياسي لأن توكيتاد كدارين أدن كدار سميدين صلى الله عليه وسلم كردنا عن جرادو ونادو ندير أبو هريرة يريد عبد الرحمن ويديكم أنه فوق أمينك أبو هريرة سكتنا ديوت اليوم هذه مريد أن جماعة يبي هبو كندر كدينة توي بكا أيتيتو إني إذا جودي دو kunulaɗo acci kon no sendede ka juulirde mana jawdi ngalu kunulaɗo acci kon no sendede ka juulirde ono hiɗo jooɗi ɗo jama on fu ɗo giyaari ka juulirde ɓe tawi ko janngoɓe e juuloɓe Abu Hurayra tan mi yeehi kono men tawali toon si wona juuloɓe e janngoɓe e wonɓe jantade inde Allah wa ko ɗum ɗon tigi nulaɗo acci ko ɗum darino ɗen جوني كونتينا دم وقد عانى أبو هريرة بسبب انصرافه للعلم وانقطاعه لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعانه أحد من الجوع وخشونة العيش ويدو أبو هريرة سنجينو سبو أجتغل مفيجي لفو في ɗaɓɓugol gandal e hettanagol jooɗo ka nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam jannata ɗon wona talibajo janngowo no soñja hay gooto soñjaaki sifa makko telemma ka heege e gurdan yorɗan ma gurdan sattuɗan o soñjino moƴƴa fii ɗum rawa an nafsihi qal kanko digi o fi ligue fi no wonno feƴƴinirde nan o wi innahu kana yashtaddu bi al-ju'u hatta inni kuntu as'alu ar-rajula min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an al-ayati min al-Qur'an wa ana a'lamuha kay yashabani ma'ahu ila baytihi fayut'imani inni mi soññino mi weela hari mi weelete moƴƴa haa waɗa mi yaha mi lando sahabajo nulaaɗo goo fi aya ka ayaji alqur'ana hara miɗa anndi aya on tigi kono komi landornomo ko fiyo inna o armahi yaaden ka suudu ga mi yaada toon o koralan komi ñaama ko ɗum mi landornomo wona faamugol masala on tigi tigi woni wonno haaju an وقد اشتد بي يوم حتى شدد على بطني حجرا وني مي ويلا هيغن ساتي موجا ها مي ƴetti hayre mi waɗi ka reedo an ɗo mi ƴetti dadorgol ngol ko dadorte gon mi haɓɓi e hayre nden ka reedo an ɗo faqattu fi tariqi sahaba mi jooɗi ka sahabaɓe rewata ɗon فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله وما سألته إلا ليدعوني فما دعاني أبو بكر أري تاويلان دون أبو بكر الصديق ميلان دي مو آية كدفتر الله ميلان دورالي موسيونا يو إن أريادين كنو ونودال ثم مر بي عمر بن الخطاب فسألته عن آية
أبو عمر بن الخطاب قال ريوي تويلا دوم لندي في آية فلم يدعني أيضا حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما بي من الجوع فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله وتبعته فدخلت معه البيت فوجد قدحا فيه لبن فقال لأهله من أين لكم هذا قالوا أرسل به فلان إليك أني نولاد أري تاويلان دون بأندي تيلان بين أبو هريرة من نام نلادو بفانكي بودة بهوتشيتي ميجوكي بي ها مي هوتي كسودو بتاوي دون ko inna ten kon miran hun ko sanno waɗa ɗon sida faala inna ñeddude sida faala inna potiru on tuma haade potiji ala ko imma ko moƴƴinira leydi ma ko moƴƴinira honno wendelan leɗɗe nulaɗo tawi miran honno wendelan kosanno nder ton ɓe landi ɓeygude maɓɓe nden ko honto ɗum ɗo iwi ɓe jaabi ko kaari addamma فقال يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم نقول أبو هريرة يهوك جولد مدينة وبنتون إن تبع أهل الصفة يم مسكين بمراهون على قلب على هون كجولد بوالتا كجولد بهدي سيقول أدني بدن قد دم بنياما سيبه هبالي بمنيو نولاد إن يا نودنا لامبه نودنا يامبه أيه فساءني إرساله إياي لدعوتهم تيجي ساتي أن كوبيني من الدوبكم مي ميرام هون كاكوسان داوني دون من أني بيد فواروي تيجي هذا وادن هوا تداو كندودا تا كدون ساتي أن سيدا وقلت في نفسي ميجي كونكي أنجا ما يفعل هذا اللبن مع أهل الصفة أنا كوسان كهون نانجاي نتابع أهل الصفة بما عندي توفو من هو من دودي وكنت أرجو أن أنال منه شربة أتقوى بها ثم أذهب إليهم هذه من يلي نو يبقى من ميارته سميارها من ستي سيدا أنتم أنهم يها من الدعاء بها كدوم فعلا نكوونكيا فأتيت أهل الصفة ودعوتهم ميارها مهوتي من الدبر فأقبلوا بفوق إمي باري فلما جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ يا أبا هريرة فأعطهم بيرو بأري بهوتي كنولاد بجودك نولاد ماكي أبو هريرة جدت ميراهم كن جناب فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى من جنة قد ويرى ها أو هذا ما نقولون إتا إلى أن شربوا جميعا كنوا من جنة بمي فكرني أو يرى سيون نجيني من جنة أو يرى من نبي نفو هافو يري فناولت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم يتم جني نولادو فرفع رأسه إلي مبتسما وقال بقيت أنا وأنت أنتم يتي نيدو ده كسان نمي جني نولادو بانتي هوري بنداري لان بموسي بين يوني كو انين إدو لوتي ko an emin lutti قلت صدقت يا رسول الله والله كو نوني ريون لادا كو نون ما قال فاشرب بيني او ان يرتو فشربت ميري ثم قال اشرب بماك قد يرو ميري وما زال يقول اشرب فاشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا اجد له مساغا nulaɗo duumi wiigol yaru mi yara kono haa min he nulaɗo mi wondiri o allah nulirɗoma o gonga mo adduɗa ɗo mi ala place heewi
reedan ɗon heewi tef place ala hande kadi fa akhadha al inaa wa shariba min al fadla on tuma nulaaɗo ƴetti ñeddude nden ɓe yari ko lutti kon لم يمض زمن طويل على ذلك حتى فاضت الخيرات على المسلمين وتدفقت عليهم غنائم الفتح فصار لأبي هريرة مال ومنزل ومتاع وزوج وولد نيبرالي نون زمان انجو تالي تاي الله أن udditani julɓe ɓe moƴƴireji makko ɗin jawle heɓiɗe ɗen ka leyɗe ɗe ɓe udditoyɗen jawle ɗen mooɓa adda senda Abu Hurayrata heɓi jawdi heɓi galle heɓi miranji o resi o jiidi غير أن ذلك كله لم يغير من نفسه الكريمة شيئا kono ɗum ɗo e woɗde mum ni wonki makko kin sansaki hay hunde walam yunsihi ayyamahu alkhaliyata o yejjitali ñalaaɗi feƴƴunoɗin ɓayɗo o haari o yejjitali ñalaaɗe ɗe o welanoɗin e mum fa kathiran ma kana yaqulu toujours o fillotono o woola nachatu yatiman mi mawni mana payku yagal ango mi finu mi dawi ko mi alyatima mi janɗiɗi e alyatimako wa hajartu miskinan mi ari madina mi mara hay e hunde wa kuntu ajiran li busrata binti ghazwan bi ta'ami batni ari komi gollanowo o suddiɗo wiyeteɗo busrata coggu komi ñaamata ko joddi andin ko komi ñaamata ko woni joddi nin komi gollanmo mi heɓa komi ñaama fa kuntu akhdimu alqawma ida nazalu wa ahdu lahum ida rakibu fa zawwajaniha Allah o inni hari himo ƴettilan golle joddi andin ko ñaamete on si ɓe heɓi hoɓɓe komin arata kurkano hoɓɓe ɓen si fokkitama komin kurkantoɓe ka yaadu si jippama fotagol kadi komin kurkantoɓe mana komin waɗata ko waɗete kon fof ɓannugol ndiyam ɓannugol ñamete dirnugol piiji naadugol yaltingol yowugol jippingol fof komin waɗata coggu komin ñaama si fokkitama no yaheede komin ñuñcato yani geloɗi ɗin tuma soggayno geloɗi ɗin hiɓe marno gimɗi ko ɓe yimata fiyo geloɗi ɗin yahu ɗum inete alhida'u hida'u ande aynoɓe nayi ɓen kamɓe hiɓe andi ɗin piiji no woodi ko ɓe woolata nayi ɗin fof jokka ano ɓe woola hara geloɗi ɗin si nani ɗum hara ɗi welti ɗi fof majji ɗi yaha woni si ɓe waɗɗike komin honno wiyantela ñuñcanto geloɗi ɗin heɓano ɗi yaara hara ɗi salaki ko noon Allah waɗi o Allah jomminilan o sonnajo momi gollanay ɗo ɗo tigi falhamdulillahi alladi ja'ala ad-dina qiwaman wa sayyara aba hurayrata imama kanko tigi woleno ɗum ɗo tigi tigi on Allah on o yetti kanko Allah waɗɗo diina kan ko juɓɓuɗi darordi tawa jama on fof no wawi yaarude e ngol laawol ɗon e ndin juɓɓude ɗon hara gooto wonaali sera o yetti Allah kadi waɗɗo Abu Hurayrata imamujo mana hoorejo fewjowo وقد ولي أبو هريرة المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان أكثر من مرة فلم تبدل الولاية من سماحة طبعه وخفة ظله شيئا ولنتنينو معاوية بن أبي سفيان فإنه أن اللامينو وحلفنمو سار مدينة دين نفامرن دو جوني هذه كأن يندن بي قد حلفنا نسار دين قول لامين قووني gouverneur فإنه كابتن قال ونو مدينة
ari gouverneur no Makka no on weedalani Yaman no nokkele luttuɗe ɗin feeno zamanu nulaaɗo ɓayde nulaaɗo feƴƴini leyɗe udditaɗe ɗen fof haɗi capital ngal ko Madina ca e luttuɗo ɗen fof haɗay ko waali woni toon ko ɗum woni gouverneur ɓayde noon capital ngal iwti Madinatul Munawwara yeehi leydi Iraq ɗon feeno Seydina Ali on tuma capital ngal ko toon wonno capital ngal iwri toon arti Dimashq feeno Muawiyata bun Abi Sufyan on tuma o lammini Abu Hurairata saare Madina nden o lamminimo ɓuri laawol ko kanko halfina Madina kono laamagol mogol ɗon Madina sansaali jikku makko on e neweende nde wonno khiffatu dhil yani ko aaden welɗo huwondirde newiiɗo haa yani a yiyata alama laamu ma martaba e makko o kirɗinayi o woolay piihoye ɗumana to o jooɗoda e fof o ñaamida e fof o jinnida e fof o senndodirta so ɓenni khafifu dhil haɗay ko aaden welɗo wowtodirde fulan khafifu dhil yani neɗɗo welɗo woltodirde donc anndi noon si goɗɗo laamike haɗay sa'iji goo wona buy ɓaɗo fof ɓaɗotomo wona kadi fof yewtatamo na kadi fof o yewtata haɗata protocole ji ɗi no ɗuuɗe kanko protocole fof ala faqad marra bi ahadi turuqi lmadina wa huwa walin alayha wa kana yahmilu alhataba ala dahrihi li ahli beyti ñande goo o rewna ka saare Madina ka luumo ka yeyete toon imo rondi leɗɗe koɓe defira fa marra bi Tha'labata bni Malik o rewi ɗon goɗɗo wiyeteɗo Tha'labata bnu Malik fa qala lahu awsi e tariqa lil amiri yabna Malik jonnu lanɗon laawol diru jonnu lanɗon laawol jonnu lanɗon laawol fa qala lahu yarhamuka Allah ama yakfika hada almajalu kulluh Abu Hurayra Allah yafoma ɗo a heƴata ɗo ngol ɗo fof o seeɗa ɗo fof a heƴata ɗo fa qala lahu awsi e tariqa lil amir wa lil husmati allati ala dahri o inni a diru lanɗon e dongal makko ngal heɓa ka ɓe rewa o anndi haade honno wende lan si tawi ranɗon no rondi dongal leɗɗe no iwti tenugol lanɗon no iwti tenugol no rondi e jama o jonnumo laawol anndi haa ka hunde nde newi ɗon ka وقد جمع أبو هريرة إلى وفرة علمه وسماحة نفسه التقى والورع فكان يصوم النهار ويقوم ثلث الليل ثم يوقظ زوجته فتقوم ثلثه الثاني ثم توقظ هذه ابنتها فتقوم ثلثه الأخير أبو هريرة وحوتنdirno gandal makko ngal e newaare makko nden kulol Allah e ruuɗagol o hoorayno ñalɗe ɗen o hoora jemma tataɓal jemma aranal ngal kanko o immo o juula haa tataɓal jemma aranal ngal lanna o findina ɓeygu makko on ɗon juula tataɓal ɗimmal ngal si o gayni o findina geɗaljo maɓɓe jiwo on ɗon juula tataɓal jemma sakkitoral ngal فكانت العبادة لا تنقطع في بيته طوال الليل أري رewgol Allah ngol taƴata ka galle makko jemma on fof min on mi juulay ha e 23h misal mi woni wolde ok mi findina ɓe gon kanko fuɗɗo 23h o jokka ɗon ha no gasa 3h du matin ma 2h du matin oɗa kay kadi immo ɗon kankadi o continue ɗon ha fajiri on feera on tuma men juula subaka ñande o ñande goni galle maɓɓe ɗen koyo waale juulede وقد كانت لأبي هريرة جارية زنجية فأساءت إليه أبو هريرة نمرنو كورɗo ɓaleejo debbo on mettinanimo وغمت أهله وصنجي بينغوري أبو هريرة فرفع الصوت عليها ليضربها به وجدت سورو فالامو فتشد ثم توقف ثم أدرت
وقال وي لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما آذيتنا ولكن سأبيئك ممن يوفيني ثمنك وأنا أحوج ما أكون إليه اذهبي فأنت حرة لله عز وجل. debbo o mettinanimo soñji ɓeygure makko nden ko korɗo gollowo ɓayde o mettinanimo o ƴetti sawdo o faalamo piide kono o miijiti woni sinano tawno hara jottitigo no wodno ñande dargal sa piiɗo goɗɗo kankadi o yettoyte o piye ñande dargal sa ñamani goɗɗo janggo o hettay kala ko waɗɗa goɗɗo ɗo ɗum ɗon yoɓoyte hoore maɗa si wonano ɗum nu hande mi foccete no piggal muusungal no soñguirɗa men noon kono mi yeeyitete mi yeeya goɗɗo yoɓowolan coggu ma ngun ñande mi ɓuri hato jine e ngun coggu mi yeeyay wowɗola yoɓude yoɓalan kadi ñande mi hato jine e coggu ngun joni yahu mi rinɗinima wona korɗo hande kadi mi rinɗinima fi Allah وكانت ابنته تقول له يا أبت إن البنات يعيرنني فيقولن لما لا يحليك أبوك بالذهب يوم أكون يندقو هذا وإني بابا قريب أم إنه جلد لن توصل بين أن حتى بابا ما سودان كنه فيقول أجابه يا بني قولي لهن إن أبي يخشى علي هر اللهب هالم ببابن أنه هلني لن وليندي يتنген كونغي ولي كون كدوم بابن أن هلني كدوم هادي بي سودانا لن كنغ بهولي وتا يتنген سنة ينجنغو ولم يكن امتناع أبي هريرة عن تحلية ابنته ظنا بالمال أو حرصا عليه إذ كان جوادا سخي اليد في سبيل الله وسالنوكي هولتين دبيت دماكو انشودامو سابو غدان ما ردغول امارغول جاودي ما فال جاودي نين سابو هارين عندكو اوكو ياجودو جونغو في سبيل الله فقد بعث إليه مروان بن الحكم 100 دينار ذهبا oɗo marwan ibn al-hakam addannomo dinar temedere kange tigi kange ɗen tigi dinar temedere falamma kana al-ghadu arsala ilayhi yaqul inna khadimi ghalita fa a'taka ad-dananir wa ana lam uridka biha wa innama aradtu ghayrak fasuqita fi yadi abi hurayra ɓayɗo ɓe jonnimo kalisiji ɗin bimbi Marwan ibn al-Hakam ko kanko laamino o inni gollowo an on falji o jonnima ɗi dinar temedere wona an mi faalano yo jonnuɗe na an mi fandaniɗi ko goɗɗo goo mi fandaniɗi fa ida haraja ata'i fa khudha minhu o inni ɓayɗo addiɗi mi sendutunoɗi fof mi waɗi fi sabilillah hay mbuɗo walali ga kono komi yoɓete kon si lewru maayi tuma lewru maayi o ƴette ɗon ber komi heɓata kon ha ñamande yoɓite wa innama faala dhalika marwanu liyahtabirahu falamma taharra al amra wajadahu sahihan marwanu ko waɗirno ɗum ɗon ko dardagol mo si abou hurairata heeɓi jawdi gonɗo ngo watta ɓaydo abou hurairata inni o senditiɗi fof marwana ko lanɗo o tefi tefa ndaara tawi ko gonga ko no woniri abou hurairata hay mbuɗo walano e juuɗe makko addana on andi dinar temedere feewno ɗo ko 425 grammes e kange andi noon ɗum no ɗuuɗi ka gramme goto kange ɗen andi ko telema 360 000 ha 380 000 yon noon 425 grammes so ndaari ɗum ɗon on tawi ko kalsi buy won ɗon wa qad dhalla abou hurayrata mam taddat bil hayatu barran bi ummih
فكان كلما أراد الخروج من البيت وقف على باب حجرتها وقال السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته. أبو هريرة قلنا مكو فوف هري himo dofti yumma makko moƴƴa tuma kala faala yaltude bimbi ora yaha ka feendo dammogal ka nene makko woni ɗon o hiwroɓe fataqulu alayka assalamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqulu rahimakillahu kama rabbaytini saghira fataqulu wa rahimaka allahu kama bararta bi kabira ثم إذا عاد إلى بيته فعل مثل ذلك. So فكتي وأرى وإن أهير نينة أمبلكي جم نينة يا الله يافون يا الله يرمون وينغني كلام فينا مونو بايكم يوم ما كجابو أنكدي يا الله يرمي ما أتدني لان كمي ناو يدو. So arti kadi ko ɗum ara o hiwroɓe o du'anoɓe kamɓe kadi ɓe du'anomo. وقد كان أبو هريرة يحرص أشد الحرص على دعوة الناس إلى بر آبائهم وصلة أرحامهم. وردنا موجة واجا يمɓe ɓen yoɓe ɗofto mawɓe maɓɓe ɓen ɓe jokka en ɗam maɓɓe ɗan. فقد رأى ذات يوم رجلين أحدهما أسن من الآخر يمشيان معا فقال لأصغرهما ما يكون هذا الرجل منك؟ قال أبي. فقال له لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. أبو هريرة ñande goo o yiino yimɓe ɗiɗo no yaha goɗɗo e maɓɓe no ɓuri oya towude duuɓi ɓen hiɓe yaha o landi toso ko onni o ko honɗum ma o neɗɗo ko honɗum ma o wi ko baaben an o wawa wata jammitu baaben ma ta jammitu baaben ma nani wata siɗon yahude wata wonu yeeso maɓɓe wonu ɓaawa maɓɓe si hewti ka jooɗagal wata attuɓe jooɗade ta jammitu baaben ma siɗon yaade wata wonu yeeso maɓɓe si hewti ka jooɗagal wata attuɓe jooɗade. ولما مرض أبو هريرة مرض الموت بكى بل هوتك ومايا ولي فقيل له ما يبكيك يا أبا هريرة كون ونما ولنده فقال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه إن والله وانا أو أدنى من دوم وني ولد فيمم ونما مسيرتي أدنى ناكم وني أكيد أدناكم وني ولد ولكنني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد كوني ولين دلان كيهتي تون ودي نجوب أكن فندي كونا يهتي تون ودي سيدي مو يهنو بفوها يقول أرتالي مو بين وندي نبر نوتون لقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إلى الجنة أو النار onni mi ari ha mi hewti e laawol ngol ɗon kolngol naɓaylan ka aljanna ma ka yiite wala adri fi ayihima akun hewti ka mi woni mayde ɗo mi annda ko honto e ɗiɗo ɗiɗi mi woni yahude mum ka aljanna ka yiite. وقد عاده مروان بن الحكم فقال له شفاك الله يا أبا هريرة. مروان بن الحكم أرنا دار قول مفيند ونوني أن يالا نكنا أبا هريرة. فقال أبو هريرة اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي وأجل لي فيه. أبو هريرة إني الله فعلا يدقل إما الله أنك يدقل إما ودنا لن اللو. فما كاد يغادر مروان حتى فارق الحياة. أرنو دو مندار قول وفكتالي هو تقول هذه أويا أويا فيني. رحم الله أبا هريرة رحمة واسعة فقد حفظ للمسلمين ما يزيد على 1609 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
Allah yaafo Abu Hurairata o yurminamo yurmede yaajunde o marani julɓe ɓen ko ɓuri hadisaji wulure e 609 e hadisaji nulaɗen sallallah alih w sallam taban ɗum ɗo haɗa ko nokkugo kono no woodi kalima wondema hadisaji ɗi Abu Hurairata filliɗin no fawi e guluji 3 e 5 guluji 3 e 5 ko wona e woolede kon no woodi woɓɓe ayɓe l'islam ma ayɓe sahabaɓe goo ko honno Abu Hurairata koka hitaɗe 7 o fuɗɗi wondude e nulaaɗo mana ko duuɓi 3 e seeɗa o wondi e nulaaɗo sallallah alih w sallam ko honno kanko o wawata hunjorde hadisaji guluji Aboubacre ne Siddiq attinoɗo natude kal islam e attinoɓe natude ɓen kal islamu makka fuu hay goto maɓɓe heɓali hadisaji feccere ko Abu Hurairata filli kon ɓe inne haray goɗum e piiji 2 imma Abu Hurairata filli ko nani e ko nana ko nani wo e ko nana wo o filli fof donc haray goɗɗum ɗum noon tigi tigi on wona gonga non ɗo wata wonde gonga kono joni joɗoɗen calcule hitande nden innen ko ɓuri fannude kon ko ñalaɗe 360 hitande duuɓi 2 ɗin ko 200 e 190 duuɓi 3 ɗin haɗa wonay wulure e 50 ko fanɗi o ko fanɗi ɗen ñalaɗe ɗon konten wondema no wayi waade o no wayi waade heɓototo ñalaɗe tawa haade wala ɗon kono so tawi ñalaɗe wulure himo wonni e nulaɗo sallallah alih w sallam haɗa ñande o ñande ko hadise goto pet o naniri nulaɗo haɗa wulure nden timmi jonno itti e sikke so tawi mo wonni e nulaɗo bimɓe kikiɗe jemma ñalal makko fanɗi o nana hadisaji ɓuuri 10 ɓuuri 90 tawi simo nande ɗin hadisaji ɗon fuu himo manitade ɗi en jangguino ko darso arano nga kanko o torino Allah honɗum ilmun la yunsa Allah jaɓanimo du'a on ɓe sahabaɓe kadi inni kamɓe kadi ɓe toriki sifa ɗum ɗon nulaɗo maaki o kumpay kon iwkun dawsuto adike on joni noon si tawi nulaɗo tigi waɗanimo ko innete kon taskiya mana nulaɗo tigi jaɓanimo wondema o heɓay gandal ngal yejjitatake o wondi e nulaɗo duuɓi 3 ko fanɗi on ñalɗe wulure e 105 ko ɓuri fandude kon joni noon si tawi nulaɗo ko hadise 2 pet heeɓi andi Abu Hurairata heeɓi ɗon guluji 2 si tawi ko hadisaji 3 guluji 3 eko fawi haɗay ngalɗinaki joni e misal mene wonɓe jannoɗo ɓen ka l'école honno wiyentelam 8h 14h mbeɗa wawi jannude goɗɗo leçon ji 6 8h 14h mbeɗa wawi jannude goɗɗo leçon ji 6 joni noon si inni joni nulaɗo noon no wondi Abu Hurairata bimɓe kikiɗe jemme ñolorma hay si ɓe naati ka suudu kanko waɗantaɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓuuray hadisaji 50 ko nanata nulaɗo maka e nder ñallal ngal donc so filliki hadisaji guluji 10 haɗa ngalɗina so filliki hadisaji guluji 100 kadi ngalɗina kadi kamɓe sahabaɓe fof hiɓe anduno hadisa wiɗo man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu min annar wondema kala fenuɗo e hoore an awa yo ɗaɓɓo jullere ka yiite nulaɗo maaki kala fenuɗo e hoore an yo ɗaɓɓo jullere ka yiite hiɓe andi ɗon joni Abu Hurairata andata ɗum o yimmo o jooɗo o fena e hoore nulaɗo sallllahu alih w sallam ma o woola ko ɓe makali ma o fillo ko o yiyali ma ko o nanali joni noon hadisaji nulaɗo ɗin ko façon ji 3 koko ɓe maaki e koko ɓe waɗi e ko waɗa tawde maɓɓe ɓe haɗali joni noon innen no joni Abu Hurairata filliki ko nulaɗo waɗi hara ko ɓe maaki kon tun se inni joni ko hadisaji honno wendelan 2 ñallal
ɗum ɗo haɗa heɓi guluuji ɗiɗi joni noon koɓe waɗi kon nulaaɗo toolino nulaaɗo yarno nulaaɗo naatuno nulaaɗo yaltuno nulaaɗo turino nulaaɗo ɓantino nulaaɗo maakuno feewno ɓe turino ko ɗum ɗo ɓe maaki feewno ɓe dari ko ɗum ɗo ɓe maaki feewno ɓe naati ɓe maaki ɗum ɗo koɓe waɗi kon kadi hara ɗum ɗon kadi si fillama a taway gooto innata tooñata Abou Hurairata sina gañol islam o joni noon ɓe ayɓe islam ko honɗum woni faale maɓɓe on tigi tigi maɗa ko honɗum woni faandunde maɓɓe nden ko heɓangol islam on ella par ce que sa heɓani Abou Hurairata ella hare hadisaji ɗo filli ɗin fof ella heɓike majje joni noon si ɗin ɗon dirnama hande kadi ñawoje l'islam buy haɗa ɗen ɗon koyo diru piiji buy ko waɗi e nder l'islam o haɗa ɗum ɗon kadi koye diru mana ɗum ɗon fof wona gonga wona ɗum ok Abou Hurairata kanko tigi o wi o wata fillade ko nani ko fou ko nani ko fof o wata fillade joni noon wona kanko tun heɓi hadisaji wulude Abdoullah ibn Amr ibn al-As kanko kadi o heɓuno sifa ɗum Abdoullah ibn Omar heɓuno sifa ɗum kanko kadi ɗum waɗi le ko min Abdoullah ibn Amr Omar ɓen ko sigaru sahaba kono bi maana wonɓe innude Abou Hurairata no fillade ko nannaali kon ko faalegol ɗoytugol walel hadisaji nulaaɗo ɗin sallallah alih w sallam si a saboti sahabajo on a saboti hadis on si hadis on sabotama ñawore ko hadis on wi kon nden ɗon on bortama haɗa ko ɗum ɓe woni yenande l'islam on ɓene tan nulaaɗo ma kaali ko Abou Hurairata fene yono si ɓe inni Abou Hurairata fene ko kanko yiidi e nulaaɗo enen en yiidali e nulaaɗo andi haɗa hande kadi kala ko Abou Hurairata felli kanko fenade donc haɗa jeyaka ka diina ko ɗum ɗo woni faali sabdugol diina ka ko ɓuri noon sattude tawa julɓe goo kadi no tawa e ɓen wonɓe sabotude Abou Hurairata ɓe ɗaɓɓa dalilaji temeɗe temeɗe joni Abou Hurairata inni ala galle ka julde ɗo no walde nulaaɗo ko fande o ko fande ɓe juulay salawatul hamsa nga julde ñande o ñande kam ɓe julnata kadi ko yanni o ko ɓeeɗo nulete andi yiidugol Abou Hurairata e nulaaɗo sallallah alih w sallam no sukki amma Aboubacre ne Siddiq Omar ibn al-Khattab Ali ibn Abi Talib Ousmane ibn Affan ko ɓeeɗo rondino dawla on faama ko ɓeeɗo rondino dawla on mana affaire ji dawla on mana diina kan ko ɓeeɗo rondano si kay négociété ari ko ɓeeɗo ka financété ari ko ɓeeɗo ka disondirte ari ko ɓeeɗo ka décision ƴettete ko ɓeeɗo joni noon si tawi ɓeeɗo ɓe finance ɓe jawdi heɓo ɓe watano accudude place maɓɓe on kama kiti to bitikaji maɓɓe ɗin e magasin ji maɓɓe ɗin ɓe ara ɓe jooɗo ka juldirde ga kamɓe Abou Hurairata ɓe fota hari nulaaɗo sallallah alih w sallam no anditani mo ɓe ka woni ɗon heɓe honno ɓe suusinimo yo wakkilo ka woni ɗon Abou Hurairata yo jooɗo ɗo o janga o janna o jannoye Aboubacry ya ɗaɓɓanalan jawdi adda komi wallitora so inni islam no haton jine e jawdi hande ko hanki ɓurno yoni ɓe fokkiti konu yimɓe guluji 30 no fokkiti jihaadi ka yeeyde kilo 100 o andi ɓeeɗo fof ɓe ittay kooƴe ɓe soƴƴay ɓe hirtoto ɓe loototo ɓe wuppay e nder lewru enfin ɗo sa heeɓi hoɓɓe ɗiɗo tato iwɓe ka fulawa ari ga ma ɗo honno wendelan haray ɗa maapi ɗa soñji ɗa siiɓo ala ko ala wadde joni no miijitoɗo noon yimɓe wulude guluji ɗiɗo ha guluji 30 ɓeeɗo fof ko nulaaɗo ronditi fi maɓɓe mo ɓe no arda inna nulaaɗo mi heɓali hunde kaari nulaaɗo hunde kaari heɓaki nulaaɗo hunde kaari ala ɓena kaari ya addoya kaari an kadi addoy kaari an kadi addoy kaari addoy ko ɓen ɗon jogino dawla on joni noon joginoɓe dawla on ɓe ɓe wata ɓe arde ɓe jooɗo ka juulirde ɓe helta koppi ɓe jooɗo janngugol masalaji no woodi immi ɓe dari fi yo dawla o yanu joni joni si ɓe immaki ɗum no waɗata wona wondema hari kamɓe kadi ɓe ala fillade hadis ko woni golle ɗe ɓe wonno gollude ɗen kamɓe fi dawla on hari ɓe ɓe wona ɗon mi jonniɗo misalji nokkili ɓuy kadi mi jonni misalji ɗin wono Khalid ibn Walid kanko kadi hari nulaaɗo hono wedelan woni duuɓi wono ko yahata 5 Makka 6 si o naati ka l'islam
kono ber kun tan ko naati ɗo jihadi ɗi o yehi ɗin fof nafu julɓe ɓen jihadiji ɗo yehi ɗin fof nafi julɓe ɓen feeno nulaaɗo e ɓaawa nulaaɗo sallallah alih w sallam donc hari kanko nulaaɗo ala no mantira mo fi yo ma force mo yo ar o jooɗo jannga masalaji ɗin wona ɗon o gaynanta ɓe wona ɗon o nafata l'islam um ɓe wata kadi inode ya ɗaɓɓanalan jawdi adda komi wallitora no woodi ka o gaynata ka hare ka hare ko ɗon o gaynata nulaaɗo innuma ko sayfullahi almaslul donc mi halfinima o domaine ɗo yaw ɓeeɗa no halfina yo ɓe ɗaɓɓo jawdi ɓe adda ɓe finança ɓeeɗa no halfina yo yahu ka jihadi ɓeeɗo no halfina yo janngu janna waɗa dawa on donc golle ɗen ko ɗum innete wondema ko complémentalité mana ɓeeɗo ƴettira sengo ɓeeɗo ƴettira sengo ɓeeɗo ƴettira sengo fof mum townene wotere sengo woto ngo watake townede ko wiyete kon dawla ɗum waɗi enen min on miɗo wawi immade mi daro mi wakkilo fi hunde wotere goɗɗo ko kadi wakkilo fi hunde wotere kono mi wata min wadde fof golle ɗen ko sendite ɗum haray si Abu Hurairata ɓuri Aboubacre ne Siddiq fii onno wetelan fillagol hadisaji haray wona ella wondema onno wetelan telema ngon sengo ɗon si en yewti fi Abu Hurairata ko wattanten haqqille toujours ko fi ɗaɓɓugol gandal ngal ɗum ɗo yo jama manita ɗum ɗon kono hoore ko ɗaɓɓuno gandal kon o fewjuno wonno lanɗo fewjo halfinaɗo laamu ber ko laami kon kadi o yii sans salim hay hunde o yaha o ɗaɓɓo e leɗɗe o rondo o rewa ka makiti o ina yimɓe ɓe jonno lanɗo laawol jonne lanɗo laawol a andi tigi tigi wona lanɗo sina ɗum na lanɗo innata jonne lanɗo laawol hara no woodi hikkiɓe yeeso dire lanɗo no arde ko noon aduna fewndori donc haray ko ɗum ɗumatɗen ko ɗumannata ɗen Abu Hurairata onno wenta no jeeya e sakkiɗiɓe natude ɓen o heɓno duuɓi kadi ha ko telem feendo khilafatu Marwan ibn al-Hakam o feƴƴini woɓɓe naddi ɗo sual ɓeeɗo ko landi wo goɗɗo no juuli witiri o juuli subaka ɓayde o anditi o juuli woni hani ɓisi o anditi wondema haadi salligi makko o boni o filloto julde nden yo fillo julde nden ko farilla yo fillo julde farilla nde so anditi waktu no lutti yo fillo ko Madina o feƴƴini duuɓi ɗin mi annda ko jelo o wurno ɓaawa nula sallah alih sallam ko fewndo khilafate Marwan ibn al-Hakam donc ara en darata inchallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أري إمام بندو moko baɓɓen kan nokkure ɗo maki ko saɗi jama on fof ko tooli maɓɓe jama on fof weltanama araɓe maki moko baɓe wonɓe ɓen fewjude ka juulide ka alhaji dawda en to kadi ɓe weltanama moƴƴa hecci hanki ka darso alhaji en ɗa hanki ka darso alhaji jaareɓe jonnidirno sooke fi wallitagol golle ɗen ka juulide ɗo ɓe waɗi nelal ngal hewti toriki Allah yo Allah yoɓu goto kala ko moƴƴi e muɗum waɗana en lonto muɗum o waɗana en joddi mum ndi natoygol aljanna haray so on hewtoyi ley toon o weltanto e moko baɓen toon fof inde mawɓen dowga haray ko watti ɗon no ɓe hollirno en no yontere hande haray oɗo dimanche wonɗo arde haray darso on ga ala haray usaji en ɓe marane waɗangol e yewtere ka juulidde turki en ɓen no wowiri noon si alansara on juulama hakkude ɗon e futuro on hano Allah newniri wo
aɗa yiɓe yewtidino e maɓɓe wonde maɓe waɗanayi yewtere ko yoyti kon telemma e suumaye on haray kadi ɓe moƴƴinani en kaydiji fii ko jama on naɓorana en e nokkeli ɗi ɓeyda wallitade en no hollitirta haray kala ka sentori ɓe hollitana en fii muɗum e fii yo jama o wawa heɓade moƴƴa ɓeyden heɓude nafoore e muɗum ɓe ngeeli makuji maɓɓe ɗin nafoore no heɓo e muɗum moƴƴa haray ko teddugal jama on fof e dimanche yontere hannde haray komo haadara woodi ka juulirde ka turki ɓenɗa e alansara on si salminama haray nde ñande darsu on e accen ha yontere nde ñande si Allah tawni en toriki Allah yo Allah tawnu en ɓay ɗum ɗo ɓe makuno en anditi jama on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh